voilà kama tok ngel encore yoga fiya ndoka kam ngel bo pare leg leg nga imbir na genox adiet asax o ñamak bemrok batan mudan bemrok janno be ñamak bo pare te cigma te libna en kaga itam façon xet tektalo wala bok na masartu na kino ki inga nugo na garanga ko fiyan secteur africain I kaga fop tektal ke def na tan def ke leo ngandi ki rek o narta ki jangnel yaro ka ma hola ka he jangno nga yaro ka ya jangno ker na kam jega awaga mo ko den kay tan ba est ce que helalo may ndeke do kan awaga mo ko le kam fa eto la kasa gara leo nge koy nge ga fiel kam la kas ino dal fop indal ni ngatin ni tektal ref to yokkay to narta mana jikka annaye ano fiin binne pour wago ano fadanga me farka ken fop inano njema acci mara rek ken fop inano njema naga sata voilà kam ne kanone kay ndi sandroga fi koy ngelne dama xapé sa hindo ko kam e sefa no drapeau an tende fa tiaf xayna jamono fi indef na inga ay sefa a tiaf nu torokna wina yakare a new awaje ka anyam kataga ro koy fa dogalum nday tam katan fehmen formu fehmen to fo jemolo hemen itam e ayon koy wax deug yalla kam leg leg supporter o roki ga supporter ke rof kam ngel ne commencer sefan lamta ngam premier combat o rok kam ngel ne yono a jogu fa piran premier combat mo bugote ko tikam ha yegon premier combat fona mo mafite premier combat wa mi mom jomes yokke sa yokkente ibale ay après seral fare hupay mais mi mom ngara nga bo juk tenefe mais nga tenefe wara yen mais kam kaga fop avec concentration refa ki nga fop wara yen mais concentré o hami ten tamit njomle mom dom hanate parce que concentré o hami bo anne muy lol il faut que hajif ke jalla to bugnga hajif ke jalla il faut que concentré o ay il faut que concentré o e naga nagu sata tout le temps mi mom dama mi yewo mo yen kay gare problème mais kam ka fop itam concentration yonta naga sata voilà tama yen kay yas jasnono fam natanga of nda itam teref ko anoy wax deug yalla ka doyna wara ref ndax kino kene ñapide ñap nda o lengi xed ker ñap ka ñak kam ken encore asagi njom ulax legel nga wa anone bay la nga dono ha di go anone wax deug yalla o jafo jonno adna weke jafo ñamak sefa ajega jafa anone nga mutene xay njom ne sufa sufo ajega ma anone wax deug yalla intanga bo maga sefa itama jega anone o jafo nga adna ngan sefa jinga saxtina ndax jega problème kaga adno jaf wala bok juga wala nek fanana est ce que sefa jega jafi jafa non mi mom adna nga mo jaf mom mi parce que mi njome fop ten refe ke lew ma rek teylo rek parce que njom amay may changement kamo hot ko jafo kina waga supido jaf parce que amay changement kendo mi njomes ku dono na rek mi ten refe wara moro gar tranquille inda leg indane o safo jafo janno asufo diw leg indane o safo njammak sipangani wala sipano njammak rek sefa gare mi sipano njammak exemple choda leg no sipi jafo njammak ko après am est ce que kaga naga jiga jafa mi de minagu na lele asipana nga mo hege barat mais diw si bu hege jagwe sefa no mi mom asipanga rek no mi mom jom mom jug nga nam no fito na wa mogar wa wax deug nam no geno to na wa mogar wax deug fa ne yalla no geno to na wa mogar api no geno to na wa mogar mais mi koy na mo na go ay dina nga mo hege barat sen sefa ka na ga mo na go len andim koy igar do anu den def sa natango ki mafrita sefa na jamono feke illi manga sokon ajega champion arara jagle ajega champion dubal mbulum ajega champion dadi fatam encore tiate mayu ajega champion nda ideta dete champion ke illim na xay say nu ngetna ngel no ngel naga wage ñak yalla den il faut de njek surtout ko ya fe anga donc sefa ta njomna fi atte fi njombe bi andor o ñew njombe bi andor koy mbir sefa maga tigi ref xay sefa ta njoma sokon aga awa anone angara natango ma def de ngetan kalke weke dan debita weke ado hun njom namu ñewta njom bi anax ya nomti na sati of bo ortka wa njom bi ana ten ref ken la rek ingara nga njom ne fi anga mom ingara nga première chose ten ref ke ñaaj ke mbarna ñaaj suto bato nomto na sati fane imbi gandet paka handal wa ganya ko refa bak sa mais dal han imbi ka paka handal imbi ka net njom fofa bi o ke imbi ka dal han imbi indet
i yakarin ko ino tout le temps indama yeke imbi inaten moju vraiment mi kaga nyacha tout le temps dama mi yemi ke fiuma ten moju waaw ni kaga na mo base wa quoi voilà roga fi ko inde san yi anone letane anone naga ñowto te ndefe njoma bi an haduma lol e leg roga fet ke ga na tiadax ke mbatne la kate mais leg encore est-ce que ne ressentira parfois o jegna andone a gudrapo andone fop ande jegano leg ko langeten wala bok tiadax ke layl o sentir na fallay feke anan tay dal vraiment yakar jega mais parfois aussi imbe na hanjek o kino ne ñap ka pour lene xanu jek jafeñ est-ce que aussi ne ressentira nan naga kanu nan tam kaga ah ke dal bitram an ami dal nege fanana i terer ken lang rek njom mom tout le temps on a garza aso ba nga jaay fof deug wala na yo na fo na jaay deug ten fi wom sax awa ngo firne an yokke to mi roga fi a jega wino yonta ana na mo fa belele am neke to et puis yok ayo bartitna et tout le temps na mo yokke na mo base o hana den quoi parce que kino e garale am o gakete lena kaga a jara yakarel quoi et voilà naga yo ba sahit naga ingar ko no yon kami jom teref me ci fa anone ado war leg ot fo kino he ndet bander te jignati sartina leg ko dibiti fo heget bander te jignati sartina wa kater wala bo galankoro damin xaye wi yonta asikam paya hemen teref ka jegna solo to parfois ndeysaan négligence jegaten refe fop e xay kam yonta e we commencé tono yo wala tar bander waga te jeg ma nitna wala bok xay inga ay asikam pay ay yon ka jegna solo no kin to inga ay wax deug yalla maya kino hatte bandong xarf ay yonof foy andone tax tanne fo wala wa ciodene wala wa mbugona mako tan ngarane affaire asikam pay koy arfa nga hege Ousmane hen parents es yodon andoni ayoda hamon doni monsen i Ousmane Baro parents es ten yoda am alene ameta hay inaga satu dikander ka arfo jega pulane ha yonte gumitam meteni tam arta bo temps fone jega tiran refe ben problème ko arta Europe sans nek sax mais arta bo ingay nak ne ci tiran pour imbagon tan chom ke ngara te itam bo fa ndik refe ben problème a jega hino pulane la ngata mo ha yonta boy sa a hegen fulane meke jaaw tenitam everything a heten yokke it a jega yi problème ngay nak ne sax i après mais tenitam a heten lemin konde heten tenitam tout le temps eru inta ingoya ngira na hekam a foga fog passé wu itam hen mom rok fokatu in passé i inna mo fa njuma fa danga ci ino harat jege chung jege lakas jege njuma fat meke reta sax non afa danga hartay dina weke limalo ngam hugo onaten eru njuma fadna wa say gar indes wax deug fa ne yalla ndeysaan teref ka jegna solo to parfois une naga laya pour mbaxtana ten asikam pay asunan bir asikam pay ha jen respecto asikam pay nda koy adna naga saxtu leg jego anone nu debanten onda e o daw jekate comme ne letonona te jego anone contre temps refa encore ken fo pare fa te jego anone koy jileno ten e bo parfois nu naga nita aguda amata num yoba yona ye ingarna kam jomno koy ngar kam ciate ke bo suto sokon suto kam pulum ke sulo ambul jamme wala bogot kay ciongon ke a ciota piran tam sefa a jotu soit na fofle yo wala bog na jerfe yo kate jof yorfe wala tam kate logfe tam sefa ado jot yakaru tam maga jot faudra pulum afrique na sate fum encore ñomi mberan inchu ino et parce que te def ni lay tonga wasna ye commencé on raw poussière mais ye gawna a tiaf rek ngara ok ye commencé uma tiaf rek parce que a jega njom meke nam salum jane zen seba i njom naga afoga njom ke edo huma yaga mi ngaida rawgadu dal njuma nge rawgadu salum jane njom naga yesutuma ten ye watona salum jane xay ngar d'abord mi ka no ten def toujours ken la ya goy bo ngara kam ka no ten def marqué e a jega kima anone goyna no ngima refe nene nagi jota kam fofu le ndune te piramba di daloko inga saynu te gimina kam ngel xappe sa hena fofu le angi da rek a njox jejeri rek la di neke sefa ingar na ciot ndax sefa jota ha mi anon ten def e kam fofu le e arfa nga jota itam sate fum ado jot o drapeau lu mama vraiment waaw mi moma ciotes waaw mom asaja nga mom wena nul asaja nga anda wele njo ha na jokira mi mom le awge mi mom tourner sa holaga ndik a ciotale retam nanuna le refe jafling refe ci fadak refe ci fadak retam ma ci facaf wo fe ci facaf refe jafling refe ci fadak tam ado jot edwa mo jot nga jor fi xom i do drapeau maga sax drapeau mbapatar du mbapat i mbatu num to jinda
baatu nomto hayin jinda garta hin basura tahin ngajor anduna le mom mayam ke fuuda maga wax deg fa ne sax togo yetto na maga parce que inna nan parfois weke njot ke yame c'est à dire njomanduna doma domin leg nangam nyal leg ne lele ko fo okin de inina est-ce que kaga ka nina kento parfois ingata nga fa interview il faut qu'il lamit parce que wax deg yalla mbage njotida ande fin ma fa frel weke anjega jafe pour njotik yertuna maga nam ko tu ñom waaw yertuma maga njom den seka amaya ne ke rek ciow rek mais parce que ke waral luna deno maga fop na maral anduna le ertanga wage nyak pir maye keti nyaka pir aname kenta hon goye andama ye mais maga pour mi gedam ma pour mi ka refé problème no anduna e njom refé njom som refé problème parce que tigno koro mi mom wax de fuuda maga baatu fuud ma baatu fuud maga njom ne edo mo fuud nga jor bien vrai que sut maga par avertissement mbato fuudik maga finalo het fois anona e mbindeni ndalu après indetna bo final parent ke le fat cin wasin teret ibatu ndet jinda mbato tahin ma bo demi final maga itam sutelna affaire problème arbitre haga mo dum a trop ça problème arbitre après mbato nomto final wa hin maga poids lourd fak bandi 40 ans itam bato final hen ma tahin basul maga itam perte demi final maga itam demi final maga lay dal CFA ak kimen na gimen dal refé pour CFA xajala ka saf ko anda fe pour CFA am Afrika mo kene jende comme d'abord ne Ibou Ndiaye toguna e arta nga ñojor a gefma arrête mom mi la ka sa gefma tamsiri Ibou leran affaire gen e kon dal CFA da imbaga ndami dal na catégorie Ibou Ndiaye dal am bugani andone wax deug yalla Amerika manduna reta maga cafa wax deug fa ne e kam ke andone wax deug yalla itam roga fiya o mafrel kam ke andone tefandune e a ciota duma leg parfois bislo xel leg pas manqué surtout CFA pas que manqué xay ort bo nelaytuna arbitre we arbitre nama saxtunaga waaw parce que combat ne mi fa lambara du akado ok inget maga quart de finale du je ne sais pas demi finale vraiment njom le fop jabe ndukin anda o ma fra fokin jabe o damin bo njom le fak te ciodil victoire kaga fele parce que lambari tam journa ga maler ani ndama ngana na yen kaga jege ne te fanji home après mi tam tige jare na parce que jabe na ma afro cioda hinin avertissement jege o jabe na ma afri tam cioda hinin victoire kaga amata moto yeme trop kaga du problème lay tam maga tiga ji ko ciow après mi à la fin imbas mais a ciow quoi vraiment parce que mbinne ndal uma dur sar mais simnan vraiment refo grand pas dal na en jege ka de fiende mais après tige do mana dom parce que ten ar ba fokatam na sare fana ana vraiment kaga ado mana dom bo hanne aliani parce que tige ten ale o yana nga jege problème mais jabe kaga quoi vraiment tige dom adom geni mame comme danaka comme jegum ma supporter ke jeguma masa mojo may fop tigaga mojata den damam parce que o ma fra fo kin jabete damo o arriera bo temps fago lele nyota amata mato doy wa torop naga kaga naga sayid uda ndax mo sarta kate ciof yorke wala boga kate allogale maga aussi dafa nam ga to njum maga itam ndax itam arrondissement Fimela xotna ma drapeau champion refo allogale xotna ma drapeau champion refo ndax itam CFA nama fiu kate waaw arrondissement ne no lewna mom non mais allog mom ingo attiré fuuda mi maga refe jafeleng fuuda ma chafa chafsa no allogale mom mbasis ndorong wala tam allog mom fuuda am ndorongin njuma ngay tam ciare ciate ke fuudu mama dal la cham ande fameke gage itam fuuda hina maga gage no andim exactement gage fuuda ma fa bolin wen fop inaga mbuda men jilorin ken fop mbuda men jom en tant que CFA na jamono fere fo njum inga pirke franchement déplacement no nemaya falsa aussi khadi layna no njabin ilayna no nyakin inga pourquoi saison ga wet mbira préparer ba pare ne pirke mbagna ngatta bo palmaré ambago mbudida manque de moyens ref wala bok manque de confiance accès kanu yayu na le mi dal ma africain mek wala ma africain in de cela kaga imbago hato waralu ken puisque ala le pirke katina nun imbuden mayer awta nga katina Ibou Ndiaye tamsirin mbuden mayate xawrlu kaga habistu kaga waaw deta gidanga mi mom waga le côté Fimela le leona zense ba tok kata ka fada hayma mi ka kena waralan tenefe
kita kina côté laga la majeure partie kete faka chom juste asubay in chom to no mbage mbas chom mburi parce que ita mana jeg wina anona ye anda tigi adet comme nous detu ma hande de la merti ma garat kami me itam lenga itam refaten affaire problème ken war way fana naga duma trop parce que itam mo det imagine waro fodi njombo film la après moy fanere fe men après arf kay ka anna compliqué kay trop to de lero me njoma hemeke